wafano the train of Jezebel. In the Bible, Jezebel na no first akwan no so. E na Jezebel ma bia Awurade kum wo mu nyina. Jezebel ma Awurade kum wo mu nyina because wo mu ye tuate, wo mu ye rebellious children e de ma nyame asem. Nenti Akuapem Polo ye Jezebel e wa na ma wo tu. Straight. Min kase no or ye Jezebel straight, and it goes to all the slave queens out there. Wo mu ye mama wo tama direct. Wo mu ye mama wo tama direct, no hook or crook. Won't me be you social media and can't tell me so you're Christian. Won't me you social media and can't tell me some media me call sort of Presby, me call Roman, me call Bassett, me call Pentecost, then swear you poke and way in out to Abontia. Call about too much GH if it can say as so Munia banana ama owusa masa baby na me be so and sama AC wo man muno and amedi emu enchemo ede ebremo now one trending issue are trending na what you remove parties will be adding no atumu o man mu mpenifo child activists for nkofado awodo bebre edo ma no atum bi omo kan wasem social media celebrity Rosemond Brown aka na no so ne Akuapem Polo picture wonne ne ba etwa yat for they celebrating the ba no 7th birthday ho enkomo enankofo aka mama kan bedru say na ye ka ye bisa say die nti enankofo hu ohaw e wo picture no ensusuan so ben na sa picture yi eni adeja Akuapem Polo eyi re kire ne ba ne betimi aba akola no so ana wono amu krampo no betimi aba no so sa ensem we eni de keka hunti ato nsa e de afre odi focus bi owo ga na ase so wo mechechire mo mu no mu 70 se from anu ate ase na meka me patre Prophet Bernard Essien awoda Holy Ghost Fire and Prayer Ministry enu tejebe ye twan ho aba ye ba ye de nkomo no ebe hye so. For me mamo Akuapem nyame nhwe mo se munya bre ede etwen yen odifo ya se nhye bim obapa bibi aboko Kristo da Roma konkron se yedi nti ye ho den se tro konkron odifo abawe ko Ghana ha waye ade bia matese obi ade na no atumu akaseti ade ko ye na wonu amu baba bonti abekire mu de nti a otusa na mo no Akuapem Polo Rosemond Brown one ne ba etwa picture ne ba 7th birthday one ne etwa picture tese picture ni mu no wabo adeja na ne ba no social sports na one ne ba na kasa se ne ba no enhwe no ohun na deja no ohun ne se den ara ne maame no ya remu o ohaw bi mu a ohun no bebi se o dadeja mema ni entwa no ho ohun ne se wono a na wo no na no na mehu se asofo kesetia enimdifo abemu akesetia politifo ni adoma na tum se ade na abayo ne ye no eni kwan mu sa na mibisa wo se ena a wawo ne ba akola ne mmofra sie mu se wo yi na deja de kire na eye bone meda wa se obapa meda too much GH TV crew fo nyina ase ene mahwefo ewo akirikyiri ne benche wo mo man mu wadomi akola no wadomi no spiritually na physically odifo wo kwan ben so unsa se obi nim nyame a oyera so ati ase o si se oma me Awurade medumi oma I want to atwaso me ensa ne enan so se oma na mama hunu nyame akwan a Exp0ses chapter 20 verse 1 e banwa verse 4 yimuba o si as a mother said yo ba no okay in Ephesians chapter 6 verse 1 kwa o si emma munti ma wo fu asem wo Awurade na we na tene na we ni mransem a edi kan abose wom okay mo betena asase so di nchina che Oya maame a memfa aba ne mfa kwanbone so kire no twiro kronkron eye Bible. Okay, in Leviticus chapter 18 verse 7 ba osi enyiwa agya
adeja ana wona adeja so wona ne no enyi na adeja so enyi wa agya yere adeja so one commandment no na we de se wo ka no se eba no mema ne yi ne na adeja so we enana mu na eyi ade a kire eba ne se wo de tu ne fo tire kire nsem a kire de kire na de eye obra esu ade se wo bobra na okọ ne nim na ohun se oha obi aba na oha no owo ohun mo ase nko betumi abo ne maame na oka se ne maame da de gentu wo mbo na ne no ne ade anka wo de tina so de a kire ne ba no na no honom no akra no no me no ene sen. Okay, in Ezekiel chapter 16 verse 44 osi obiara obehu obebi ohun enkwanwom se de enate no saa na ne bate okoto wo anoma Dabi se de maami eyi ne on all the social medias oyi na nufu oyi ne ton ede na ode kire ne ba no ede mpa na oba ode kire oba no mi amegina me yedi fo ba na me ba ketekete fo yesi bom pa ya wo yemeso okoto wo anoma se de enate no saa na ne bate ba de a womu wayeso womu produce adwaman womu lift adwaman in the system but aha ye kristosoman so what you say in kristosoman no ye ni kristosum ne brabram ye ni so but ye ya abosomsomfo edan woni say ye kan nim esan say wo de betu social media so because nim say awofo no bi ma o memo obi wo kra pa ne ba nyi kakra be 7 to 10 crampo still no that so ni dware e wo dwale ba kope just wo de na deja che ne ba na ne ba no so eja no ho a wo dware bi ye hu bi ya ka se maame mo crampo ye nu bi ye ne maame no etimi dware re sa na no say etimi ye no kokko mu a wo de aba abontin no ntin ye ka se ti ana se enye me de enye kura me ka se matiefuo se wutie me na wo no ba dware bo adeja ene ya cutting off uyi ho ema o ma show e wa dware wa bade mo san bo naked no mo show wo dwome nkola ne daachi nothing good will come upon that children and the pebia timi man nkola no so adentia eno so na Satan e fadi nya nkola no asase said maame ne tie ne saa na ne batie okoto nwa no ma enti wa bi ade ne so ache se obi abedi wa bi ade ne so obedi okoto aduane na se aduane ni mu abu aso a wo be hu aduane ewom dabi hu aduane ba to bi eso nkwado be hu aduane wo mu bedi na se ni maame de on fa nko no so oh nya ni maame bebre omo no momada ebetima be mu sa se akola ne nna adeja wo hunti no wo pe ne kon do maame obaba ye ni maame bebre omo no momada wo mu no momma ene da wo mu no momma nkasa da maame panitimi atwetwe ne baba ma na no ho aba no de ewura nase so atiase like wo mu kire the new generation eba nyame pese form so de wo mu ye adwuma every 20 years bi awade yi ne nko ane ne mfuna the youth me just say we enye ne o efitete ade wo ho de dada say ye tetete single room nti e de a wo ma mi fie dare background pa wo ba de ma obebro no ho wo ya krakra ba wo ho bi kra wo mfa wo hu say wusa nti wo nim hwe ni weja na wo ho na wo hwe ma mi ye hu bia ye ne nam me dware say na mekanika no enu nti mi pese mi hu say social media ho de betu ye ma afoforo so hu sanfoni no enu ena boni ewo mu ana se ade afitete ye ye nanom ade o made ja chen so ye nyi ya ye wo ye ma ye so ye ne ye ma dware no ho na boni ne wo ho na pese mi hu meka ne se suban eti se nyinsen suban wa bra boni oni ya wom e kire nipa ba daache suban ye wo esubi wo ye ho a untimi mfa hide da wo ye den ebeba out ama manse nyina hu wo de hwe aketesi abra ba wo sase de bai eye Akuapem Polo yi Akuapem Polo yi twantwa to so otu obi se woni wada woni watwempena ba bai be komu na nti saa ema papa ni di awreho di yaw ni nyina na pefe so ati ase but for me the trend that we follow is the trend of Jezebel in the Bible. Jezebel na no first akwan no so
ena Jezebel ma bia Awurade kum wo mu nyina. Jezebel ma Awurade kum wo mu nyina because wo mu ye tuate wo mu ye rebellious children e de ma nyame asem. Nenti Akuapem Polo ye Jezebel e wa na ma wo tu. Straight. Men kase no or ye Jezebel straight, and it goes to all the slave queens out there. Wo mu ye mama wo tama direct. Wo mu ye mama wo tama direct, no hook or crook. Want me be you social media and can't tell me so ye Christiani. Want me you social media and can't tell me some media me kwa sort of Presby, me kwa Roman, me kwa Basel, me kwa Pentecost, then swear you poke and way in out to abonti amanse. Ejuma wo ye say wo the advert and lay wo lingeries, braziers, panties say won advert. And ti say ejuma wo ye na no e ben ehun be yin ase obe hye san nyema ni bi na odi a kire na te say amafo me beto because ye hu sa brofo ni bi su ye bi. A wo mo de tonton wo mo brazier ne wo mo sa brands no nti say na ejuma ye. Bible say ya wade nyina ho kwan. Okay. Enye nyina na fata ye. Me mfa nsa me sofo ameti we. Difo, no ba so no be advert me nsa boxer sauce. Me say Baby anyame de yadri. Baby anyame keka de yakoi. Se de nyame ama ya asumdue. Nyame de ne nsa ni fa to yasu yi. No be ka chere se sofo bra be gina social media be gina TV so na se bossa source nyentwa mfa nko television. Ade impact na me de be kire o man Ghana. E just say nyame de won fa nhye bia entu adwuma ye so. Se woti ye adwuma den na den nyenye so aba na fedidi. Adwuma ni bia so fata na ketua. Wobia na adwuma wo ye wobi de no oti entu onimade na ade wonim no de ye adwuma e de nye sika de kun kotobom wonso wa donyame asem musupo e na wa pray ape e nimje bi wonyame mu na wo de ye adwuma obi so de na wo no eye no honam pe no betim da bibi ni honam anyakopon de ma ne kokko ye ni tuntum bi e wo ye se na ne bobre sitie no eno no betim da eye adwuma de nye sika na no no esan se eno no ye de adwuma no eno ne ma ne ye nipa poni ni anase ma no eye wo bi a wontimi nkwa asori onse Bible canon Galatians chapter 5 verse 17 ba o se honhom ne honam enhia honam na kono ene adwaman yenyi ye ho nkira abonten oba betimi afe ne to no atwa picture e de aba beto abonse nhwe de se de ane mampoku ate. Can you imagine ye hwe se de na nufu kes kakrakate ni atwa ba beto social media ni e bobo ho na mema bi nso ani age na mema nyina ati ada ye de ye hu ye se ne atie na obema bi etima kotua sika se me pese me kahwe. Is this country a Christian country? Any Christian country? So what you say? You can kind him the children nyamso mpa ba ja kuma de nyame ntim. Nyame ntim yen go back to Akuapem Polo ne de pano eso. Akola no se no me e na ne mame e dia to. Wa domino complete. Na eno no dia insusu so na yebetimi ahwe ni se betimi ba akola no se sign anoma eye ne mame etu. Bible say sira akola no kwampa onfa so onyini a onfiri hu ja. Me fansa me yaja. Me ko asawola debi ya me ne me ba bi na ekọ me dura me so kofre ma we ma gina gate ya twen me na me na wura dem 30 minutes na me ba na me ba ne tena na odi agoro o fe nsa me ba ne ba benyini aba be ye babọ abrabo foforo eja na mo e na ne ba etutu na na mo nsisi ma me na na mo e na o ma ne ba ne etutu na na mo nsisi ti na Bible ne ka se de na chere sa na ne ba tie said ye just and sana ne bati okoto nwa no ma. But within our system what would you say you tini mu to the sense when you want so in the media you are nobody one chire said your totie said when you kakrakati a unyo bia. What are you impacting to the youth? It goes to all the people out there omuntie no mfa nyansa ne adwini wom ontimi ma social media chire nyempa enuma papa but on ka se be yi wanufu na epu anu ne hu se ne wanu fa krakache ni wa wo so to ani etwa video ni wani age. You are selling yourself to the demons. It is a maami wota po obi afa no so dia break obi obefa wo so because wakwa symbol ana nani ne kon odi nani ahwe na ne kon adọ. Bible said odi ne be hwe oba ne kon bedo ne bi afa no na komam. It is oba ne kon adọ oba de hu so oba ne kon adọ asase mpo ne na wiye
o sase a wokukuru mpo no se dia wokukuru sifa na ba bia ba ko kukuru akodu o de wa busa on se dia aketiesie eye agent na matwe wa ba me bisa wo just otwi ho a it doesn't sound as a matured lady me hu say lady no bibi ha no na dwumu kan na hu ni say na dwumu kan make say she's been tormented by a simony spirit. I no they in spirit On sir your spirit be a friend Kariska the omodi yi film no the omodi film or ye demon kwache man water the marine kingdom we Kariska or ye very demonic one a ma way of form or the humu dia omum entubon se ka mu kra na obi ane oba ada ka mu kra na obi de nsa sese so ba ase Kariska mama ye ka se bie demon so mo konyo to adwaman beautician ene sa nyoma no a wo beta wanum Enkofo doma no etu ensem no kaseti abayra no Exp0ses wom wiasefo wom obi ehu ne se enye wo ni eche ye wadwenche no wo de ye ko bible mu e de ye wura nyame asem ni ye ba wiasemu a eye anyama sei no die na eka kire amansan se wo bi ene ne ba na we yi na deja kire ne ba de twa mfoni no de to abontene no de ne ka kire enkofo obohwe no unse me fa ne se nyame asem no se odo homa nyam sompa wa kwan nyina ko jujujuju unya problem bia so what you say but here in our system no yama adwaman a promote ne ho we nyina ya adwaman o ya adwaman na ne bobre ni bi na sase ni bi no so what you say enti akola we ba be nyina ba be ye panimpa who is the father of that child why bane no na wa bane no so de na o ka kire sa maame no so ba akoto na wa sebre no na ne ba gina nanim na de o twa picture no nso de onue awrade akese ono nso obewu mpofurim no de ne bone ne say de oba be twa picture no nya kristoni enti se kristo no obi afro se be twa picture no abone ho adegya adanti da wo twa no kan chen sa wo ntwa sa pictures no Bible says sinti dua to ana wanka o se de sinti dua ne be nam so ba no nya de ondue se wan kwan kotwa maami de ba to social media maami no na kwa horo picture ne bai they send the electronic ntie electronic o twa ye no wo na copy man na so na copy oni da du na fidie be twai ana wo na wo fidie twai nyame we principle god o ye fa nyame as akola bia ye ni di agro but one day o ma na ba so a twediam pon ma na ba so a o de be hitin kofo bi e na ma owuo basa aba no e na we say the youngest you say accident sikura nyame ni kwan bia so de be gi oba bi ana say obi odimu e na the daughter of Zion o me nkakra bi oba usia na otimu saketiese we di wa dress te saketiese wa kata ne ho asie a wasiese no kronkron de ama awurade o me kakra bi e no be hu oba bi abehu ni se obehu ni pioto obehu na anda obehu na yi na hwene e bo na yase obehu ahu ni brace abehu ni nipple enso edu sande omu nyina na ti aso de so what you say enti wan kan ne pa wan kira akola ne kwampa e se awurade be tua akola ne ka e san so fu asini mu ne bai e na be man so ne wo ye no so de onue onu so nue so ndu weja akola ne de ama ne maame o akola ne maame pe ne wo on se de maame ni sunu ne bantie no obema bia na nidafo bia ne aketesia ne nkonante obema bia na atwi mu da wo clear man ne clear conscience opeso bobra kwachi ne radi sira no man nkwatente no I tell the gospel truth on ne nkonante da so what you say because on ne namwa aketesia no yi ne ho kire otibi kota be mu obu ni pan wo yi ni sabe ni maja pade kakra de a kire what are you imparting to the youth body hwebe bia aketesia brabo ko wie obetimi be gina se mu afe no to na ne maja pade na nwi saso na memba hwe no mo ko ado na ochi wo kona bi mo no na obi enu wada mfuchire ye beje oba obi enu wada o tebu hwe beje oba o de hwe de nketesia ne o mu de hwe se de e boni na brabo ko wie
ewu basa enti se amanye ni sa ahaw ne ba Kristo oni kwan bia se o twa so de jew because what ton ho de da usunsum no ni padia o kra kwa akodi baabi ekwan a wo fa so wo pe no eno no fa so enti Kristo ni kwan bia so betwitwa ajew so what I say you have choose your own way your own path baabi a kono fin say mo wa o de ekọ na nunti odi for me be say me hu say they say then na metimi aye de asesa de akoso no say so percent akraye emra na te say from so awaye enko wie ne boni a then na otufu say onye me make a chance say or a very young lady ne ho ofe but on kan hu say owu achi atemu wo ho de why was asisu nyinara oye dian bebusu aten ene abrabo bi abo erade de bebuwa wati fun aka cho sabawa oba asisu tu anti se me nko aka mansem wanti se asisu ye minti na oba asisu e wo se nka be som me so what you say but enye sabutai we enti de metima ka che nan se on kan hu se owuo bi wo baabi na owu achi atemu wo ho atemu dan so be bie so akere no de oye nyina we nyina be bie so akere no ye be bie so enti ye bie so kire wa Kristo busa se mfa na kwa ya na se ade na beka oba asazo me pa okra ba kuku mfa ma wurade oba nso a wa ba ba ye the mirror ewiase show mu bu adwaman eja waka kosi wono no wo de fa number eto dwa wo bibie ohia obia no wontimi emfre wo eso medama se too much GH TV crew fo nyina ne mo ai mo hwe ye titira ma no ne fo a mo hwe TV station we ne mo amoti wo tima mu ha mesrawo Bible se kira kola no kwampa onfa so onyini a onfiri hu da biara da so the child away that he or she should go say onyini a he or she would never depart from it mesrawo mama ye fie nyinya me fie ni yanka senso ya Kristo fo mapa anwumre me number ni nyame difo 0249 631 876 0249 631 876 anase 020 385 1633 020 385 1633 nanti krunkra brabom ye pewrade anim no be ma di wakoma ehwehwe manu ato ebusuafo na aha na emre be ma ye kwan ama ye di dwumedie no esihwe no so tumaji age ye wo Instagram betimi afollow yen e wo ye page no so @tumaji_age_ na ebiem so no wa subscribe to your channel so by clicking on the subscription bell na ebiem so mia bell no make sure spam ya bell kokko no eso se na ebibia ye be load video no won so betimi ehu bi e wo phone anase wo gadget bia eso ebusuafo midisi hana me kai mu se midin de na ama owusa me ne prophet Bernard Essien awoda Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ne ye twetwe encommon adwentwe bia wo wofa asem we ni jato ye comment section no contribution so betimi ejato wono no we are crown Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofu malupi me nhwe baby a me nko baby a too much GH na mo video ne to ho na me subscribe ka me ho nyenko hwensem pa wo ho me da asema crowd